kunevangeli lelithi wena you do not submit. So sithi ke namuhla bangaze bakhanzwa ngevangeli lengiphandle lelingasilo akube khona labakutholako la khaya sibakhamele ukuthi lithini live laNkulunkulu vele should indoda must noma indoda mustn't. Labangadi lo indoda must ngiloko ukuthi invoice akugathakele kokuthi ngiyabekisa nangifuna imoto ingithenge lokho kuthi nje sinalama expectations ethu umuntu othatha mina kufuna kube ngumuntu lo tawukhona kungendela konke sengathi mina sengidedandla angisakade nektom supporta yena akwende ngikhona ukubona sengathi mina ngide kuleti info takhe kanti iBhayibheli bazalwane nisho njalo siyakwata ngithi bazalwane. So namuhla lesifundo sanamuhla sicela lokuthi sinisemukele ngale ndlela leyo lokuthi side kutojubela umlilo ungaze wahamba kakhulu because le information njengalokho ngisho bazalwane ikhona incumbi khona nje lomnye make bekasifakazela kulenye ingcocotha tasemsebentini asitshela ukuthi kunemfana lo wasebenzisa AI angithi kulamalanga thina sesima absent parents asisekho ngisemsebentini I have workshops and meetings to prepare for noma ngikhona ngihlele mbikwe laptop niletha trailer kudla nje abasasati bantwana sithombe sababela ekhaya ukuthi nasithi babukhona sikhuluma ngani abasakwadi lokho. So umfana wativela aboard wathi nasekabhorekile wakhuluma na AI angithi AI wakhiwe ngalendlela lehlakaniphile ukuthi nangabe ufuna ukukopisa itest utakukopisa nangabe ufuna lwati lokuthi ngayicala njani ibusiness utakunika lelwati ufidiwe ulodiwe ngaletinto. So umfana wagcina athola umngane ku-AI wakhuluma umtshela shothi yena instead of ukuthi akhulume nemngane wakhe nje ukuthi ngingatextela Juju ngithe Juju yathi ilanga lambele ngekho right man namuhla angiva kahle akahambi kahle kwendeke nanako instead of ukuthi ngikwende ka WhatsApp na Juju lokho umfana wagcina athithole anemngane lo AI nakabuya achathe na AI amtshele ukuthi anti AI nomngamvusela utawuvuma vele uyamtshela ukuthi hayi namhla kahambi kahle kwendekeni wambuta AI kule ngcoco yabo so lo mfana bekasho ukuthi yathi angisakhona ngisho ku-engage esikolweni because nje ngidivelana emncane njani wathi AI have you considered suicide uke wacabanga yini ukuthi ubulala kule nkinga lonayo. So niyabona bazalwane silabantwana futhi lokuba expose kuyona le technology without lama controls ebadali umfana lo mfana loyo indzaba yaphetha ngeke ukuthi umfana vele wathi bulala lo make nje wagcina siwa baka Google lenkampani letakhe bo AI ngokuthi nine nakhe lithulusi lebe kufanele lisithi umfana alikamsuggesteli ingani bo ma therapists instead of usilimbude ukuthi soke wakuzama yini ukuthi bulala wathi bulala umfana bazalwana ngithi tonfusa ngidelela ukuthi ngitonivula lamehlo into khona appreciator umcoka abana babazalwane labedembi kwethu namuhla. So lesikwendile bazalwane sibanikete tihloko namake mabuza onesakhe latasihola kiso kube namake mdlamini lambamali lotasihola naye kube namake mthethwa kanjalo kube na Juju kanjalo. Ngitawucela ke bazalwane lokho ukuthi sicale ngala kusibonelo kuze kokuthi umvulo omdzala nasekakhuluma akhona kusale ayilela yonke lenkulumo asithathe nako konke lekusele basakhuluma lalabanye lokutawendeka ke bazalwane kutaba kanje utawuqala speaker sekuqala sibe nesikhashana saso sisithulele lenkulumo yakhe lakatasithulela yona kulesihloko sakhe nangabe ninayo imibuto bazalwane ngicela niyinote phasi sitayithatha ekugcineni sitazivulela isikhala semibuto akusiyo imibuto kuphela kwengeda ngoba akusho ukuthi labazalwane sebakwati konke baceliwe nje ukuthi babe ngemahlahlandlela latawenda lo msebenzi but nani bazalwane siyayemukela imivu letasipha yona ngokuthi wena kulesihloko bongathini. Amen. Angibingeleleke bazalwane egameni lika Jesu. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Yathi ngiyasikuphumukisa lesikhathi lesiseselana senithuli. Okay ke bazalwane angikwathi kahle ukukhuluma ngihleli phansi ngalokuthi kumbe la ngisebenza khona ke mina but ke bazalwane ngiyajabula lokuthi namuhla
Into wakha boma ke bakusasa. Ngofaka ligalelo boma ke bakusasa. Ngolifaka ligalelo boma ke bakusasa bazalwane endikusiso kimi. Ngibonge ke Nkosi ukuthi ipulpit isuke ngiyaye ngibalekele vele ngalokuthi angathi lo wayakha ukuthi waqala ngabani. Uyakhanze ukuthi ngibonye manje ngiyabonga lokuthi usibheshisele. Sihloko sambazalwane le ndabe ngikhuluma ngaso dinto nje ngilokungasiko kusha Nkosi yakho dinto nje lestatiko lesitawube sikhumbutana ngato sithi self care uyadinaka ungigele udinaka kanjani uyintombazane uyigele sisebancane ke bazalwane sibatali lento kuba kuhle lokuthi le ntombazane uqale lokuyifundisa lokutinaka iseseyincane nangabe nje umfana uyamtshela ukuthi nakumakhata kuyagcoba uyabona kuze phela amatothola imikhuhlane noma ngabe aye esikolweni nomfana ake ndlule la kuwe umzala umbone ukuthi ufuthumele yini ugcokile yini ugcokise kahle yini umuntu awukhanza ukuthi akakagcobisi nalesikhumba sakhe kumbe sesize sesiyacracka ngoba anata nathi lesikubona nabo makwa PK ukhanza umntwana Nkosi yami aka grade 3 ufake lishethi lodwa yathi ngiyive nje kuvuka umhelo ukuthi hello nawo lo mhelo Nkosi yami kuba nginami lo strong lo mfana lo hlukanisa lekhalo lokho ukuthi Nkosi yami lo mfana lo tawubhenwa kugula mncane kangaka uyothaba umzala uyobanganani siyacela bazalwana siyifakeni lento kulabantwana basebancane lokuthi uyadinaka uyageza ubawo kunenge into lesisatinaka lekumele sitinake ke ngisakhuluma ngekugcobisa nasesibathala sibosisi maye siyadininza lapsweni Nkosi yami ukhanza sesicream esacream angisho ukuthi asiyekelele singadinaki asigcobise phela into letikahle letingeke tibe hashi la kuletikhumba tethu khona nje mafutha isifutha lakho ungakalithengi liguglishe ulibuke ukuthi likahle khona nje lamafutha lokhanza athi asona mbamba lesikhumba labo carrot lesibas kumbe sengiyabadimarket lamafutha lawo nje lesiwasebenzisa ushe isikhumba sishe mbamba leni nje ngoba funa into letikahle phela uyigele ugcobise kahle sibuke ke bazalwane ithi inkulumo singna umtimba wethu ngoba siyadinaka unginaka lesikudlako asibukeni bazalwane mbamba lokuthi sidla ini umphana nje ngoba lento sicala sisebancane umphana nje na umfakela skaftini ufaka itsamo ufaka biscuits ufaka cake yenkosi yami lo mntana utaba nemaphalisi amncane nje zotawuhamba bodokotela hambe bomaphalisi mfakele phela kudla lokuhayekile lokunabo rafeji khona nje atokukhula kahle ngani nawe bokudla lona songumelando lokuhayekile lokusi lonkahle ufake nje tinkwaleti brown ushintshe nje uyekele lamakhekhe ngalelinye la kuphele nje livike ekhaya idrink ungakayithengi hayi ngoba ungayi-afford uzama lempilo uthi lo mfana akhule kahle nathi ke sisathenga lesikolweni sine lesifundzako Nkosi yami kunani ama-chips la ingodi la sakhona kulamalanga angithi niyabathi labo my friend bafuna imali le-fast kutholakele ke ukuthi loko ma-chips kwelishumi lokhu lengengikubitele ligama ndazeni ngibona loko ma-chips kwelishumi lokhu kunalo buthi letidzakamiva letitawenta ukuthi ukukhanuke lento kanti kuyingodi kubanga nebo-cancer lo mtimba sovele wonakele uyadla umntwana ema-chips lakwelishumi onke lamalanga umfana nje mtshele ukuthi yathi kuthini lama-chips lawo ngiboke ngubone wadla amana wadle awele hayi ukuthi akhululeke nakawadle onke lamalanga amen sisatinaka-ke yathi i-blood group yakho ukhona kudla labanabo blood group O labangakameli ukuthi bakudle utawuchubeka udle wena ubone kuvele emajiji ucabanga ukuthi isicitho ufuna umthandazo cha yekela nje nakudla nawo utawuphila amen siushukumise ke bazalwane nalo mtimba
sijime mbamba sishukumise umtimba nangabe nje sibatali labahlala le labakwenza ukuthi udlale embabani kanti kukhona kagugu Bongi nje akahlamlethe umntwana kumthelana toshukumisa umtimba agijime nje ayojubela tinkomo na Brian baphethe ingulube kunekuthahlale nje endlini onke lamalanga acoshe tinkukhu temthelane lapho lo mtimba uyashukumiseka amen nalokunye angathi ke unike isikhathi esingali hour yadala lokunye ke bazalwane sisatinanga Nkosi yami kuyendeka phela iBhayibheli liyasho nalo lithi lothakoni ngumcambi manga nangabe uyigeni Nkosi yami sekubonakale ubathe uyageza uyabona ukuthi lapha kanzawo yabani kunensunjana hamba phela uye esibhedlela as early as possible kunganzi lento lekuphethe ngoba angikwati lokho ma STIs mina kutenda sa demon kuye kuthi gogololo nakubuya lapho kubuya ngeremix unuka nkunja so tasiyastebisa Nkosi yami ngani ngabe ugijime waya lesibhedlela kusesekuncane kusengakaboni umuntu ungathuli nekugula akupheli ngekuthi kuthe gogololo ubone ukuthi yathi ngathi angisakubona hamba nje uye esibhedlela utelaphise as early as possible Elvesi lami ngebazalwane ngoba phela ngumntwana encekwete engakhuluma kangakabe selvisa ngisalifaka kunelvesi bazalwane lelikhuluma ngako kona lokutinaka lapha ku 1 Corinthians 3 verse 17 ngithathele ebhutwandile Nkosi yami ivesi lami 1 Corinthians 3 verse 17 nangabe umuntu abhidlita lithempeli laNkulunkulu uNkulunkulu uyakumbhidlita naye ngoba lithempeli laNkulunkulu lingcwele nineke ningilo lelithempeli bazalwane ngilo lelithempeli laNkulunkulu lemitimba yethu asingayibhidliti ngaleli sikwentako asukrima ubhidlita lelithempeli laNkulunkulu ukuthi akuthola uNkulunkulu sowedwa nekamerweni asukudla kabi udle tinto leti soft konke lamalanga ubangene maphansi utakulaya uNkulunkulu ngaleli thempeli lakhe amen kunengi bazalwane lengabe ngiyakusho kunengi kakhulu kodwa nje ngicela kugcina lapho amen haleluya ngela simshaye ngetandla kakhulu bazalwane yes bazalwane letinfo leti dzilikana mhlala pulpit nguleti labatibhadalela bo 480 lembo Happy Valley bathenga emathikiti ngicela sishayele intandla silibandla ukuthi thina sinako la ngekhaya aba bazalwane lelabo 480 akahluki ngiko kona lokho so also lokuthi sende kanje sendela kwalo ukuthi kube nale exposure because umuntu uya ngekudiscover juju nje angathi ukuthi bowatini ukuthi you are a public speaker but namuhla ngiyakutshela ukuthi you are a public speaker ngitasimshayele intandla bazalwane amqoka-ke lethiwa ma-skills lawa lo tawathathela phasi angibekise umdokotela kuva ngathi akudzingeki le mpo leyo kudzingeka nje ukuthi ngathi ukuthi umjovo muphi namuphi ngimhlanganisa namuphi nakufika uende nawo but bese kuyakusebentela in your favor lama-skills lamancane ngiwo lele stomach wakhe abazalwane sitawukhula sikhule siwakhe wonke umuntu awugcina lifolile lithuba lakhe abazalwane eze sisachubeka abazalwane sitawuchubekela kutopic yelithandvo lelithandvo-ke lekatalibuka Make Mthethwa sitayipresentelwa ngumake Mthethwa sengithi angimendlalele bazalwane khona nani mshaya mntombele nishayele ikomiti ngoba uthunywe ikomiti amen kunaletinfo bazalwane lethambe disale ngiyakhumbula nje nangimcela ukuthi sicela sibukele le topic le ngakubeka lokho ukuthi kunana into lesingayinaki sibazalwane lokho ukuthi uma lento singayifaki singathathi le initiative yokuyifaka thina kulabantwana basakhula kude lomnye lo tayifaka because nasekaqhamuka lo mnye tayifaka utayifaka ngalendlela ongafuni wena ingene ngayo kanti wena uhleti wangayifaki that's how it affects us sibantwana ngoba lo mnye uyabuta manje kurelate kanjani kuyouth utawurelate nangalokho ukuthi
Nase kude loluthando kulabantu labasilethela ekhaya thina sibantwana. Siya affecteka thina manje asikhoni lokunitshela lokuthi yathi sesiyalimala. Because kulimala kwekuqala ngiloko ukuthi angeke libone loluthando. So kutawuqhamuka jole ngephandle angitshele ukuthi lithando ukuthi mina nangithi ubobamba licingo nga10 ngisho lokho bese uyangishaya. Mina ngizokuthatha ngithi shothi ngilo lelithando because angikamboni babe athanza maki. Angathi sikahle kahle vele babe nakathanza maki kufuna amthanze kanjani. Ngini bazalwane kufanele nisilayile. So sisakhala bomake bakusasa. Sicela nathi sibomake sibobabe. Olenkhohle kusho bazalwane besini. Bobabe bangadiveli basele ngaphandle. Next month ngeFathers Day ngale Youth Sunday letabe after Father's Day. Tawuphindze kube kanje bazalwane. Sale sicela bobabe nabo batowakha bobabe bakusasa. Ngoba kuyafuna lo sinasihamba sihambe sonke kungabi ukuthi sesiphusha the girl child uyasala boy child because nyalo ma girl child seka empowered kakhulu ngiko nyalo sekafika athi indoda must kude lo empower le main child ngoba ukuthi nabafika bathi indoda must mina you pitch in kanje so bazalwane without further ado ngicela kuyiniketa kumakenzi. Hallelujah. You ngiyele kumpiti bazalwane cover amen. Ngivusele incebo ngivusele leadership bobabe bomake Sunday school ngalokuphethekile ikomiti lebantu labasha nebantu labasha bonke amen. Angathi ke bazalwane ukuthi ngidathi ngifike njani la kodwa ngifikile ngashutha konke ngingade ukuthi kodwa sishuthelani kodwa nje nabo bazalwane sesilana sigijigijimisene kona bathi ke angathi noma ngavuma noma ngathi bazalwane sengilapho nje amen. Mina ke bazalwane ngilobuka isihloko lesiniketwe sona luthando bantu labasha bathi silugcina njalo loluthando ukuthi lungapheli emshadweni. Mina ke ngiyacela ukuthi i-youth sale ngini address abazalwane ngikuthi sale nithi nje namhla ngoba ngigcoye kahle kangaka seningilabo maki kwanyalo ngekuvuma kwengcebo bomake laba babe ngoba vele bathi ababomake bakusasa ngingatoti ngingakhaza sengingasati sengiphambanisa kakhulu nami ngithi nje nyalo ngikhuluma nani senibonga ushadile nje wena idolo receive bandlavasha amen. Sithi luthando lwethu alungapheli letinkinga lesetikhona lesetilidela labantu ukuthi bagcine badivosa babe ekhaya so usilwane akuvuleka nje ngede kuvakala kuphuma imoto kubaleka wena tinjabu kati yonke into seyiyabaleka lapha abantwana sebalala nga7 nakafika nje nga8 akhanze wonke umuntu babalele. Lokho singakulungisa njani bazalwane thine bomake ngiphi lenzima lesingayidlala lengasida. uNkulunkulu ke uluthando 1 John 4:8 sibofunza bazalwane konke nasingakakusisekelo sako ibase yalothando lwenu akube uNkulunkulu lokho kufaka konke ukuthi nithandaze ndzawonye. Hallelujah. Ngitawutsheka bazalwane bathi bayangibona bonke lokhona kubeka la lengitawucela ngikhulume ngabo bantu labasha ukuthi ngithanze wena cala before nyalo ke ngiyakhokhe kuveni ngiloma ukuthi awulandzele emva kwale point le nyalo ngimusha wenda njani ngithi mina ngithanze wena kucala wena ntombatana ungibhudi love yourself first utithanza njani wena ngekuthi gcina boost your confidence ngale uyiboosta ngala awungeni ngale so unetinto longeke usathi cabanga ngato uyintombatana so uvule wena sibaya sababe wasivula nyalo so udla lapho wena unika abafana yonke lendzawo utathi na ungena ngale ke utawusewenda njani lana bazalwane kuliqiniso ukuthi emakhaya sibayasiwashela bobhuti nje siyabawashela ebisa skipa sakho mfo utanginika 10 ini bayapheka bomake kude labantu baba labakutsimile ukuthi ngifuna make
nolwazi babephumulane ukuthi bekafuna ngiwashe bekafunani lo muntu babemphumelelo nje nakathatha amakela amdlini bekakhona le bekakufuna bazalwane naku la bangakutholile ekhaya kambe ke lo muntu seniyadibana wena ngale sekuphelile kwabe angakubuta benesibindi senile mahotela umntana abantu abadele imali ekushidula abute ukuthi wena waba magebhugebhu kangaka wawudliwa yini kube bangaba nesibindi bazalwane babute uthi waba manceba kamntana kethu yini kanti uyatinga ngingakukhuthadi kudala abantu abasha kwendiwo kuthiwa ulimele but ekubeni bongayikhomba inhloko ukuthi kunjena nje nangumntwana wena umagebhugebhu kude nemntwana lo ngamkhomba uphelile nje asilungiseni bantu labasha siyekeleni nawe wena babe washo kwena bhuti washo make sibeko la ukuthi awudubule wadubula sekude itsheliwe intombi yakabona itiphethe kahle naboncobila mshono uqhamuka lo muntu sisitsheliwe ekhaya ukuthi esimtshelile ukuthi sisina uhamba sendelele namjani thenga nabo lokufishane yokulunga ngena lokho lemakamelweni ayikhuluma ngena lokufishane ongakafika agcoba uyagcoka ke athulungisile umntwana wathi ukuthi lihagula leyawudliwa le hayi kancane ude loti lothololo udu khokhe konke ngale akwendiwa abantu abasha iphatheni kahle phela siyele lokho vele le sanibonga ke manje sesibuyele kubengoma yini lona lo lithando babutile abantu labasha lo thando akusiko lo mjolo the jolo ngilenwenda kunyalo lelithi uya umjolo akusilo lithando lokuthi utakujaka athi hey sisithandzele nje unyaka wonke wena sola uniki akusiko ukuthi uyakuthanza lo muntu ucathi wena ufuna kuvula lesibaya sababakho ngokuthi ukuthanza kakhulu akusiko lokho ukushayela imini nebusuku WhatsApp etha hi baby akusiko lokho umuntu unakade akuthanza one utakukhombisa vele uNkulunkulu umuntu wakho nawe utambona nje tsotsi uqhubekele ngethi ucathi abangcono along the way thathi ibonene lana bazalwane luthando umuntu lotakunakekela athi noma sekabone the very complicated side of you adiscover nethi wena so unemsila la ngemuva abe solo akuthanda umuntu lotawuma nawe ngaso sonke isikhathi asinakabona tinyembe tigelete emehlweni athi no kutaba right I still love you you will be okay umuntu lotawu expose the good things kuwe ativete atikhiphele ebaleni ukuthi wena noma sowubona konke kukubi but yena avete nakulokuhle umuntu lotaba constantly devoted to you ethembeke ngaso sonke isikhathi kwethembeka bazalwane umuntu loyo lesithathu yakuthanda ngalokho siyagijima kunengi manje bazalwane ningakukhuluma ngelithando manje ngikhohle kusho ukuthi njengoba bashidwe nama ngisi expert yaleti into ngisafunza bazalwane lokuningi ngisafundiswa mina nje ngidikhaza ngathi ngimncane kakhulu ukuthi bengingema la bakhona lebe bangema nami bangifundzise sesingenile emshadweni youth senibonga ke nyalo nento kanjani communicate openly i-communication bazalwane emshadweni khuluma nyalo ungabhakishi bese uthi utawumela inzambama nginitshelile ngathi ngale kufakwa lo lokufishane asikho isikhathi sethi vuka sikhulume akwendiwa lo addressani inkinga nyalo ningabhakishi anisubhakisha ukubhakisha lokukulimete uyamtshela nyalo nje siyathi mina baby la ngilimela uyekele kwemaganyana lo kini nabo babakhe nabo mawakhe lesesaba ngabo bazalwane nami nje ngiyadikhalela lapho wasiwacha nje mawakhe nginingi phela baby lelela nibitana ngabo bazalana kuphele mntana kethu kunjani noma ngabe lento sesiyayibeka iyacina ukucale lo baby kuba ngcono awuthele nanicabela usuyagijima umuntu usalicina dosumngani wakho wazonga ngenyisabe babani lana awukwendi lokho lo muntu ucitha kumtshela inkinga tene yagijima etshela labanye seyisukile le kamngani wakho lokunye bazalwane yekelani kusenda itingcabano tenu ma status your personal life let it be personal yekelani bazalwane sethatha indaba tenu sokugijima wena nyalo nje nihishe nenyalo sopostie hey happy are those who have husbands great husbands blah 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 yini lokho so uthi kuhlalo umuntu ukhanza ubhale ngaye ngale nangicaba ngathi ulungisela utawuqolisa uthini wena asisho ukuthi incingo tenu siyathi control abazalwane
but nje be careful of leti info then play ukuthi ibhala ngale leti personal. Lana ngabe futhi ngicabene seni resolve lama conflicts bazalwane. Bonani phela kubitana ngabo hlobo ngakubona vele ngohlobo ngulona. Utawuhamba wende nje. Uyenzelela ngakuwe. Sineke sesagcola negcola encenye entawuthamba lelinye igama sisudla. Bathi nje siyazi encenye wena sidudla wena. Cha bazalwana nikwendi lokho. Nawe babe nasikhuluma silungisa. Bona phela ukhuluma into lekhulumekako letawulaleleka lana nanikhulumako bazalwane. 2 you spend quality time together. Yakhani phela abazalwane lesikhathi sele vele ninaso sakhene kungathi ngoba sekufike ebantwana noma sekunjani sethi nenkinga nisaphumi. Make time for dates, conversations and fun activities. So uvile lapha emavuso ukuthi utasindi intombi la wamake ngithetha ngiyamthanda mina spirit of praise bazalwane sengiyaphuma siyaye emavuso phela khumbula nawe wena maki asesase kwendekile lokho ungabese ukuthi sekudlala lweseni lapha eKasomhlolo angiyimi nebholeni akusikholwa lokho akusasikholwa ngoba sekufuna uphedele lo partner uphi namhlanje akekho ntate uyamphethela lapha iyadlala imanzini 1 rand uyamkhokha lapha uya le kuhambeni ke ningitshelele yena ngoba ngimbona uyakhokha ntate le lapha Kasomhlolo ke bomake yebo sisi kunama soccer babes kunama-soccer babes asuchama ngapha sojishitele lokhu kwami kwala kwangesonto sofa ke siya Kasomhlolo wena hawu so yamhlaza kasakhona lo kuhamba nawe lekushaloni ngoba faka lento leti akuveta na ube ibaby yakhe lo muntu angahawukeli bo baby balabanye bantu le sisinakani ukuthi ugcoka kanjani lapho niya khona usufaka tiziyana le sikhona isikhathi setizini lokuphuma kwenu bazalwane akungaduli nangabe le mali bude vele ke emavuso ukuthi hamba nje ujubela isuthu nasimokhe ngicoce asisho ukuthi nispende imali nidedona. Keep your romance alive ukulanzelisile solo kunamathelana naloku uspenda isikhathi kanye. Surprise your partner with love notes and gifts. Msurprise phela lo muntu umthengathengele asesithi maybe birthday yakhe babe mbuzo wena engcenye nje khona uyathi mama idate ibirthday yamabate so yakijima yakudema kami wathi date ngakho vile ngani 14 noma 15 ngibani baba bavalelanga be sure of le date buda wathi ukuthi vele lelanga lakhe nginalo uthengeni ke thenga lokho longaku-afford abazalwane nakude mthengele lunch bar made umuntu wakho uza uyathi ngisho favorite color yakhe ukuthi yena uthanda ukugcokani noma ngathiwa ngimthengele lishirt uyathi nje uthanda yena uthanda ipolo uthanda ipringile award made umuntu wakho sohleli naye isikhathi lesithi hlekani kanye nijabule nikulethe jabule ekhaya sekwendekile konke lokho show appreciation say thank you bonga phela bonga senihambile sentikhokhile tonke letinto leti futhi lo hambo lwakho lingenise kahle wona nangishevu ndathi ngishevu ngalesinye isikhathi kwi-social media so ubonile bebaphumile baye kuphi bavakashile basethi bajabula abo bani vele bona bayakhokha bajabula abo bani mina vele solo ngahlala nabo la tinkukhu nelishisana hey wena ngenisa kahle lento yakho yokuhamba kube nasingahamba banini na piggy bank wena fact umselani bo 507 letikhathi leti kwathiwa nakusuka lo mnyaka siplan empilo unengi manje bazana sibonele usheshe wajuba nami sengiyacela amen thenga nawe nakathengile nawe yenda namhlabe ku-16 June bekuyibirthday yamake zethu ngaDisemba yababe emuzi thenga phela mlangeni funa lokufunza nawe le feeling loyiva kona kakuthengele yende nawe atojabula. Work as a team for finances. Bazalwane, children chores as parenting manvana. Ungahawukeli ungena sofa kamakhelwane. Yathi nine imali yeni lekhona lapha ukuthi inganani. Boba be transparent. Lokhu kulahleka kini. Angiyathi nje imali yakho lengenako la khaya. Bobudi. Matsangcile kakhulu ngoba be yodi so ungibahambe. Yabayadi umkapho imali engenake ekhaya ukuthi ingaka. Thina siyathenga thina. Mina nangiphuma mina ngiya lapha kamanzini ngiphuma mina na 10,000. Babe mthetho aphuma na 10 beya na 300 rand. Yonke beya na 7,000. Mina ngibonile ephathini kude mbani uthathe
isicathulo mina kunenge ngibonile mase kanti kube bengathi usilakhaya kuna 500 kuphela kude bengingeke ngithenge asibukeni netikolo abazalwane sibukeni manifana lapho sibafaka khona akube nglawo afforda khona phela lokho kuyalicetha loluthando la sekude leti imali seniyacabana luyaphela luthando asilakheni ngekwenta lokho affordwa likhiki lethu ngeke nje umfana sothwena la ekoba ka esifunzayo asibukeni nje around bazalwane funza kwenetiseka ngalonako sesithini bazalwane ngamachozi babakelekelele kunala ibedroom sengiyacetha bazalwane kunala ikamero la sithi kufakwa lokufishane khona nasifika ntambama ngiziniwe solo ngimeme bosimsimu ngimeme bani ngiyasebenza ilanga lonke babe phela kube khona la kangangibambisa kubo ekhaya bathi bazalwane bomake bobabe abasibambise enveni nawe lobona usinangachamuka umuntu angeke azethuke ukuthi babe lo babe ngimkhanze mina endani akube ukuthi nakangachamuka make emotha nje lekhaya ngingakade ukuthi utawuchamuka ngathi bomthetho ngagijimela ikela akube yindlu la kangathi hoyi uyokophi yabasa mina nje ngiyasenza ukuthi kubekwe libhodo lelikhulu lemali esikhona sonke ngeweekend asike ngiyapheka mina ingcinyo yabasa babe mthetho kusisona lokho bazalwane akufani nesiba umkhanza bonza ngiphalishela kaphuma iyoneka impahla abonani ukuthi banelekelela kuphi bobabi seek help together nangithi tengale yekelani ukushayela bangani nani bengingasho bazalwane ukuthi kube bede umuntu lotangisile banini nayo imento as a couple bukani phela bobabe labadzala emsebentini esontweni emangweni leyo couple lenganisida naseninedinkinga kumcoka kubhoboka uthulule kube khona lokukhokhako nawe utawufa khanze sogula sobanjwe child drop ngekuthi awukhoni kwenda njani ukhu luma nivumelane ukuthi anivumelane nihambe nobabili nivumelene lokuyali sengicethile bazalwane kwekugcina lencela ukugcizelela tintfo leti ngawulimata lo mshado kakhulu ngangikufakile ngale machozi indvodza yendelwa nguwe indvodza iyathanda kubona wena uyendela angisuthi nasenebantwana solibala kuposa abantwana ulibala uthakweni abantwana wena yathi umuntu lo tefako lokhona nako ukuthi bazalwane unyanyisana kanjani kube nje kanjani wena sonke isikhathi yakula wena sonke isikhathi uthiniwe wena sonke isikhathi sengilele nga7 mina ngiyethiniwe mina benginyuka mina ngisuka benginyuka lensaba mina kude makhumbi le ngisemsebenzini le nangilangi nenvodza lekufuna ngiwashele ngiayinele iphelo ngimingendelo abantwana ingendelwa ngianti emasokisi ababe kuseni sethi vithita la mnyama ngalela langcolisa kashe inkosikazi angeke inkosikazi kwindelo ngeke seyiyawashwila ngesithawula savithitwe kusena yawo kude anekwe kusena don't do that bomake ukabi impahla setinekwe emva kwamafridge ntambama bobabe asezameni kwethembeka sekwenu lokho licingo njalo lisufihla lisuhlala endizeni licingo ungafuni kusibopha isizungibethe sikhwela ngophanyelo sengiyaboshwa nyalo nje waphetha icingo lomngakwenda utayigibela batabe abantu okukhotha lapha ekhaya kodwa nawe phela usungibela isikhwela manje sebaleni impilo yakho ayibethi akubebetele ngingakusola hayi ukuthi bengibuka isikhathi hayi bokunendiza la boba basethembekeni ngicinga ngilona ke mbamba liubhidlita mbamba umuthi liyawubhidlita lo ema-in-laws wathanza njani ema-in-laws ufike ekhaya ubathanze bonke ubahloniphe ubonakale ukwemakoti kwadiwe ukuthi uyedala nkosi utawabambe emabhodo awukhulumeli futhi uyabathengela nangabe bomaketala nababitala kasekho uyabathengela mkhulu lapha eMalkens iKFC bayatefa ke labo gogo lapha bayatana futhi ukuthi bayatefa but akasutefa ngeligama lakho ungathi kwafika wona usucala ngelokutefa kakuchubekele nje ngekutefa kuthiwa siyamanti ivele lazibani abetefa kusuye nomntane bami amen